Ïanujor na Snem jong unong san Hima. U babu kular khongjiram ubade unong hikai belakam rangba ulabun pawe ke jing sngokhya bahadu palat khatsan hajar ngut giduna ki khna batho exam matring haba Ïanujor hapding usnam arhajar arpusan bat arhajar arpu henrio haba kren shiginong Thoh khobor hagasngi balang ude tho bakat kum ke jing tep bayo na ke ambos ha usnam arhajar arpusan kinong yakho na ke exam matrik kidon hadu hendu phlai hajar hendu spa prapu arngut kadba ha usnam arhajar arpu henrio kidon tang sapu prahajar hanyo spa khnai phlai ngut kamut gajing apher gajing don ki khna bele ek exam matrik kalong da khatsan hajar hindu spa lai ngut hau news number mentang ula banjur ka sarkar jila bade ban shimkhya ek ni gajing hyar ki bayo ban Thoh exam hak Sslc dak bulukentu bakade ban penong ek gajing toket ka babnya dak bakdoru blada ka sarkar ka penpau bak sngokya ek puli puthi hak jila gade ban shimkhya bale ka kieu gajing pep school stengpor sorry media Resibun ru ngasai dan ki nong ngap ki nong pe ki manong kaya jing mentoy mentai jong fi keba nak hamkwa man friend kalom kelum lang halor kani ka SSC exam malapun conduct malapun ya naka mikaya board of school education and ko atura ta ka dai ki jing kwa jinga ipon ki banungkong ki bangakwa man kren pilong halor kani ka exam matrik SSLC exam mencem Snem hajar apusan bat mentau Snem hajar athumdi dalam ki compare ki jingdon yang ikna penambah yang kandidat kalaya persya benang sekendau yeki kandidat harus Snem hajar apusan bat hajar athumdi hajar apusan ibiyala gilong hadu henriu pulai hajar henriu spa prapuar katum record yang embus negeri sol katba mentah ke Snem pada negeri record yang embus kanong tang sau pra hajar nyau spa kenai pulai ngut kemut kinya pen jong jingdon ki kena ibiyala mentrik mencem Snem mentah kalong khatsan hajar henriu spa lai ngut Tapi Ïanujor gini atlik Snem kepeni ba mentak Snem gi Duna palat ikan didit ibiala kemut Haduh khatsan hajan deus palai kamdai gi jinga fair ba mala bangan ya tu fi kini gi komplementar private haskul jongi hakuamen ki don tang kendian nakalian komplementar gi private ngi berbon man Snem gi don sanpeu di peu man Snem kadba mentak Snem pada ngidon tang arngut ki komplementar hang ni pok mokha senta jongi bat laya tu ru ba hang tai ha government pada ki Shillong won jongka jayau hang tai ru ngidon tang arngut ki komplementar niki sanpeu ni peu jala Snem ti ingin kri jonga kalong bang ra ki Duna hadukan ni kesukar kadai ban perkhat kiai kan ni kumunong hikanya perkhat kiai kata ba balai gi Duna ki Khynnah hadu kan ni lagi pas lo ru ni ki komplementar lani ki private nrei kinumpas palat kat hadu ban Duna palat ikan di bagi jinga fair kalong ngalaong fi khatsan hajar ndeus spa alai kam dei gi jinga fair bon mala man Snem gi fair hajar kam nalai kata ti kumalong mentahi ya increase kidai tang curricular one kemudian naga mencem Snem kemudian mencem Snem ki curricular one kiu mentah sispa nya pendriu curricular tu kemudian kiu mentah sauspa sapuan iwai kandidat non curricular ki private complementar improvement ki here na dong syadong hadu bagi complementar lai ki here hadu khatsau hajar sauspa lai fuwei banyak jingdon yang ki mencem Snem kata dei ka wei tamangwa ti babu phila ban batai yang kata habaya de kata curriculum 1 ba curriculum 2 ka eng pada jinga pher ya ka curriculum 2 ti kanin mentang jingtip jong gi pajba jingtip wat kinong hika rubun gi bumtip jadi different categories jong gi kandidat hapok matrik lani SSLC ti
kebenengkong kalau ba kini curricular one ke fintem kidai gitu ki Khynnah negi school kiba la affiliate segi embos mendai sekesokar mo hakan dega di kategori sok kandidat ke sokar kamdon bentai ke sokar kanum kam tip kadai baik kejing penbaik jong embos begitu ki school kiba la affiliate segi embos kila penbiang nandong sadong i kriteria segi embos ini kidai curricular one ngat vila suntu kamlei kila manlong di school sokar kila manlong di deficit kila manlong di ad hoc kila manlong di private tu kamlei kata tangba ibala affiliate sikembus ini gidai curricular one but kimdon kam section test lu kimdon kam section test lu la conduct ya section test hagi school jing ki ba fair sisin gidai curricular one ngat vila sia kita kan ba curricular tu beda kidai gini ikati unaffiliated. Kidon bun di school ad hoc, school deficit, school private, way school kim affiliate sekembus. Kidon school staff, school mate, pat giway ini ki claim affiliate sekembus. Ilar kim affiliate pada ihap curricular tu. But ini curricular tu inhap anyala restriction wala conduct daga DSO man lagi distrik. Lalu kimpas jaga section lembaga section test yang DSO kita fair inumla setia ban apian hakan nega final exam yang embus. Kita kita curricular tu. Kadba kinon dikular pada ngat sa bila man tibru. Kinon dikular pada kita gitu Khynnah ibala yala hakan embus. Nrai yala men Snem kita no men Snem mentari yala diam te kini kim yala man ke Snem ndai gidon yala lai Snem ki pep no ini kembus kam sya ra fin yala inhab haga non dikula lane menswang la fifen palat yakalai kemut fifen idon nutri subjek lebih pas lai kidai komplementer lebih pas an kidang dei lebih fifen an kadai komplementer lebih fair tangi bayi lah pas, lebih fair lain ham yang lain bukan pas, komplementar record. Lebih fair pada mo sao san riu kam syar, fin ham yang lain kumgi non dikular pada. Ngatrai filasian kata kadai karu jangan bos. Lain no macam Snem bersokar ke ong yang lain julum lain fijan. Itu gak fair san do in ham yang lain, itu gak fair riu in ham yang lain tangi subjek gak fair. Ndai gini gi lai sau Snem mensua ka embus kan numsia la rapi fen ngap tang lai kisya ban yala komplementer sau san pihak akan non dikula pinhap yala sis pak ma akan non dikula kat bagi komplementer pada penyala tang krapau katu ka afirmas ka continue baik na ka baai school ti gini pada improvement Khynnah itu apa sibu gijing kan dia tang saufau ikwa online politeknik hila online sains kinum pediang ya katu subjek pinhap an yala biang sistem ikut improvement til yala biang sistem dia nyau kau frapau kemud katu maksud katu kan result yang pi kastan bat katu pada gaba dia tang lai kau saufau kemud katu kam tri kam syu kam stan syu kembus kasim baik dan ni sokar kasim ya kan nika mas dia kambun kila mendik seka belut ni kila menik sains mal kila yala improvement bian sistem it tambah pinhapan simple mission dengan bos ngat sai visa ya kan dia different categories di disebut kadang i mental Snem nimla rawan ong idon gijong di family problem su idon bisa ngaku man keren kita di drop out mo nama kesukaan pelong konsen bahaya di drop out ngirung ilong konsen bahaya di drop out lara gini gi khasan hajar let's say di drop out kumnu kesukaan kan numla ban thung institute di kenja department inquiry saya gija let's say gila ai yo khon ni ngap la som gurim ni bagi sem jing ni pa bagi mla ban kesan school ngap
ni gidon la kajong ka family problem ya kata kam dei basuk ban inde hirban yata ni kesoka la kalong konsen gini drop out kadai ban institute ya ka inquiry halot gini gi jing Duna palan Haduh khasan hajar ndiu spa lai kam dei ka kam basuk la ka soka kalong konsen education why not bahkan long konsen nem gini gi kena mugila Duna palan mentau Snem Haduh khasan hajar gitu na ti kamu berong ba kajing Duna ju kidi ki ba ban thong exam ke hiar namar ba kadot to out nek mentrai nampang ya kata ti mensua ke jingkeu kalong ki komplementan baik komplementan mencem Snem gidon Haduh khasan hajar la pisan kat ba menta pada ki komplementan gidon tang riu spa sam kemut kila pas lut keng lengba katu ka cimista rimpak la su pas ini ki khasan hajar tin rei ngan ya tu fi gini ki jing pas jong pi kemut kan don jing naman la po college bat university kewangan kwa on friend ini kena pin hapan face a college ya ka new education policy ka syllabus ti kimla ra ikna ban ya compete nomor high school ila da ka way ka syllabus ka way ka education policy kat ba college university bada ila lom no da ka way bada kam don ka continuity ti kan ni ka bu lepai jing ikna la ong bahkan ni ka fikir ni sama tu makan jindan yang tu ka chief minister impact gaibuk kaya la penihar do ya kibri benang besar pergi buat ya kibu Duna pala na keren ya kata ngaklem kumunong hikai dei mga ong ba ban fe kena ikwa ba ki kena ke ban pasta ndai kumun Snem lembaga tu ke cimista rimpa ban siu pen pas matla pen pas kelon ya gibumla ya gibum don kapasti ya kata kum ginong hikai kadon ke jing kata kalong tik kumla den ge kena na siu pen pas jubor pen pas matla kelon kata ke de jing sungai nga ndai ban pas kena ngi kum nong hikai ikwa bikin pas bahas kena ngasal